بله تماشاوان نجا می پشت وگرن سر مثلا سر ساله و آماده کاریان ما گوت باوی هفسرو که بره یه هدف صلاح الدین دمیرتاش کوچا داوی کریه می هرن آمده نما ماشاءالله ده کاکل وره و زانیاریان بده ما ماشاءالله بچه رنگی کوچا داوی کریه و الکودره وره و شارتن ده مراسم ده گلو آماده کاری هاتنه کرن او اگر هی دمیرتاشی بینن سر جنازه بینن جبوی سر گورستانه هیوی در وسا پیشی هر کس به حسیه کل نخوشخانه وفات کری لی پشت درکت اوله که مال خدا دناف جی خدا وفات کریه سر سبه اساس به حسیانه پشت کو به حسیانه جی ادی گشتن سر با آوه کی آنین گورستانه یعنی که یا آمده به وشارتن او کسان کو پید حسن ادی بر به گورستانه یعنی که واتن پارجی قریزا دل در باز کرد بیان دلوی دا پروبلم هبو را کربون نخوشخانه حتی صلاح الدین دمیرتاش که هفسرو که هدف بوده بالا فرق طایبات بجته که آنی بون عمده جبو کو باوی خود طاهر دمیرتاش ببینه نخوشخانه اف درنها هده قلبالغ هده هرکس ته دخوازن باوی که تبلی مراسم ببین لی دمیرتاش و بینن آن نین اف زلال نبیه بس وی که بجم از به پارێزەر دەمرتاش ئاخەویم دەبێژە ji بۆ بە هەر ئاوای بۆ کوبینم vê derê salêdanên xwe fermî kirine karûbarê fermî bi dayî bûne ew li benda bersiva dewletê ne ka wê destûr bidin Demirtaş bê an ne ji ber vê yekê cenaze îro ve naşêrin wê sibê veşirin ihtimaleke mezin hema werin vê derê keko merheba serê ve sağ be تو یک جوان کس ابوی کو گشتی سر جنازه نوسا yani ben geçtim bermal cenazeli navcılar da bu durama cenazani viral ben de agahiyin Selahattin Başkan بچا وای جان خوش دستای بقریز در باز کریه یا نخوشی کدن آگاهی هبو دکتر هیا دکتر لودره او برای که سلیمان تونه Eşamuz. Şeyh Muz Gökal, Zavay Demirtaş'ın başta. Dokazı çıkıp tujı geçti ser o ta per alakadar o pera. Eri yani mirin peşame tevayet emet tevde bimirin. Tahir apet tahir naxoş bu, naxoşya dil hebu. A şekil pera hebu. Ve amri xoş istendi bu operasyon jder baskırı. Şev düşeser nivine xo sbe dinarın go nav nivine xo da vefat kiriye. رحمه خودی لی بسریم به تفا صعبه. نخوشی که وی دن هبود چون که پارچی پروبلمی که وصل در کرد راکر نخوش خانی. نخوشی دل هبو جبر و نه اپراسیون در باز کرد. تو جد دکتری تو زانین همه آخر خلج نیست و قریز در باز کرد وفات کردن. ام نزانم وینا ام نزانم. اوتوپسی که بکران. نزانم والله وینا خبرم جتونه. خبر جتونه. جبو کو صلاح الدین دمیرتاش به تولید جنازه و تو آگاهیت هست چه کارو براتی؟ نه آگاهیم تونه نزانم والله. باشه زور سپاس که جوان اوج بخواج دکتره قالك على قدر بیا بباوی صلاح الدین دمیرتاش مرحبا جوارجی. سلام حمیه صاحب بیش. صاحب خودش. خودش چه بیشی؟ براستی ایرو دخم گینجه که مهاتن یک جه باوی صلاح الدین باشخانه یک جه جوی نتیجه من نخوش SSP کو دوام لیکنه مجبوشینا هر جا براسیش مرا هر دو جارا جه خم گین که گلک مزنه اما بری هر تیش اما بیشن سری صلاح الدین باشخانه مالبات تاوی و سری گلیمه توا صافه خودی مکانی بجنه تا خوش شاب که متشکی کو بویژن براسی تونه لی براسیش برکو اوی نتیجه میجی اوی دما SSP داجی جبوی وانجی براسی ایرو دو جنازه راد که از براسی ایرو بده سری و صاحب گلک سپاس مالی آوا صلاح الدین دمیرتاش مورا خوال سیاست ترکیه با کره کردستان دایا به حلوست آخوا به سکن آخوا به نیرن آخوا و به بدل این کد دایا جه افدامه که درجه دگرتگه دایا جبر وی که جه گلک حسکریان وی هنه به میلیون انکس ویج نیز ود شوپینن وفات باوی ویج یا طاهر دمیرتاش دما کو گیشت خلق که او کسان که دبیزم با آوای که برای خود سر گورستان یعنی که یا آمده لی حتان هاجی
tam bername zelal nebiye rastî ka saat çanda ve veşerin îro anca sabêra dimîne çünkü her tişt êdî li ser hatina Demirtaş hatiye hesab kirin di girtîgehê de ji bo ku ji girtîgehê bikar be bê Yeniköyê li Amedê tevlî cenaze ve karobarên fermî divê bêne meşandin û dewlet destur bide. Ji ber vê yekê jî em tam nizanin çünkü hêj dewletê tam yek alî nekiriye vê meselê ka wê destur bide ku tevlî cenazeyê bavê xwe bianîne. Eger ku Sirhedîn Demirtaş tevlî bibe êdî ew biryar hatibbe dayîn wê çaxê wê bavê wî cenazeyê Tahîr Demirtaş wê îrona sibê bê veşartin yan jî ew saeta ku Demirtaş ve bigihêje Amedê li gorî wê bêeyar kirin li gorî wê cenaze bê veşartin vê yekê dikarim bêjim ku bavê wî ji berê de nexweş bû nexweşiya dil ew pêra par dîsa rakiribûn nexweşxaneya Gazî Yaşargil ya Amedê li wê derê de hata tedawî kirin derman kirin wê demê dîsa Sirhedîn Demirtaş bi balafirekî taybet anîbûn û bavê xwe dîtibû îro di nava ciyê xwe de bavê wî Tahîr Demirtaş canê xwe ji dest daye lê em nizanin ka ji ber qirîza dil canê xwe ji dest daye yan ji ber nexweşiyeke din çünkü otopsiya wî hêj nehatiye kirin. Bale, hawkar me maşallah da kak zor spas li Amed legal man bûye.